Grade Slavi Junior, številka 14, Mika Dovičič, 2 minuti kazni zaradi zadrževanja s palico. Slavia Junior, Toni postavi.
Igralec Triglava številka 6, Majka Školca, 2 minutni kazni zaradi udarca s kolenom. Equipa Triglava Postavi. Igralec Triglava številka 9,
Gabar Brali, 2 minuti kazne zaradi udarca s kolenom. Equipa tripla pole postavi. Bude u dvorani, bro. Dve minuti kazne za ekipu Triglava zaradi preveće igralstva na ledu.
Ekipa Trigava, Polni Slavi. Ej, van tukaj, spodaj, ej, prav. Gremo van tukaj, ej.
številko 13 Lovro Šrl Župan, 2 minuti kazni zaradi napadanja. Posebej igralec številko 5, Žan Hafner. Boksata podava igralec številko 3, Žila Art. Igralec Slave Junior, številko 16, Miran Janičič, 2 minuti kazni zaradi igranja. Ekipa Trigava v polni postavi.
Ekipa Lara Junior pa oni postavi. Drugi zadetnik ekipe Triglava, strelec igralec številko 3 Žigar, podajalec igralec številko 18 in Veternik.
Civil Night, Jan Linden, Stvari, Zadnja minuta druge tretjine. Zdravio, puno puštavio.
2 minuti kazni za ekipo Triglava se radi preveč igralcev na ledu. Drugi zadetek ekipe Slavija Junior, strelec igralec številko 65, Anže Šifter, podajalce igralec številko 25, Nik Kristjan Petrovič in igralec številko 5, Jakob Pečnik.
Czyli Gigar, igralec Slave Junior, czyli Trinidad, Elias Mann, vsako 2 minuti kazni zaradi probosti.
Triglava. Številko 16, Matic Vesel, 2 minuti kazen zaradi zadrževanja s palico. Pol minuto odmora za ekipo Triglava. Dan Ivan Pavić, 2 minute kazni zaradi
Uddarstava prvenstvu 10 minuti kuprinske karte.